Waramutse neza aho uri hose ngo haye ikaze muri amakuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba utarakora subscribe banzu kandeho kandi kuri subscribe ukore like share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikaze. Aya makuru reka tuyatangire tubabwira ko umuyobozi w'ishuri yirukanywe azira kwicisha abanyeshuri inzara. N'inkuru iri ku kinyamakuru Umuseke Akadomorwa ivuga ko mu karere ka Nyamasheke umuyobozi w'ishuri ribanza rya Gashirabwoba witwa Harerimana Mark yirukanywe mu kazi mu gihe cy'ibizamini bisoza igihembwe cya gatatu cy'umwaka w'amashuri 2026-2027 azira kwicisha abanyeshuri inzara. Ibaruwa yandikiwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke kuri 15 Kamena amenyeshwa ko yirukanywe. Muri ibaruwa harimo ko ku ya 14 Mata 2026 yandikiwe ibaruwa asabye ibisobanuro kuri aya makosa byakekwaga ko yakoze. Ku itariki ya 10 Kamena 2026 nibwo icyemezo cyo kumwirukana cyafatiwe mu mwanzuro muri komite nyobozi y'akarere. Iryo shuri ribanza riherereye mu murenge wa Bushenge. Tukiri kuri icyo kinyamakuru Umuseke banditse kandi ko polisi yafashe abagabo 5 bafite imihoro n'imfunguzo nyinshi. Mu karere ka Nyamagabe kuri 16 Kamena 2026 ku makuru yatanzwe n'abaturage bo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kibirizi, polisi yafashe abagabo 5 bakekwaho kwishora mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano n'ituze by'abaturage. Mu byo bakekwaho harimo ubujura bw'amatungo n'imyaka, gutobora inzu, gutega igico bakambura abaturage ibyabo ngo babikoraga bitwaje intwaro gakondo. Abafashwe banafatanywe imfunguzo zitandukanye bakoreshaga bafunguza aho bashaka kwiba, byakwanga bagacukura inzu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye Umuseke ko abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gasaka mu gihe ubugenzacyaha bwatangiye kubakurikirana. Polisi ikora mu ntara y'Amajyepfo iravuga ko ikomeje ibikorwa by'ubukangurambaga bugamije kwibutsa abaturage gukomeza kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ibyaha ku bufatanye n'izindi nzego aho birimo gutanga umusaruro ufatika. Polisi ikomeje gushimira abaturage bakomeje gusobanukirwa ko gucunga no kubungabunga umutekano ari inshingano za buri wese, aho ivuga ko ari umuco mwiza wo gutangira amakuru ku gihe hagamijwe gukumira no kurwanya ibyaha. Polisi ikaba ikomeje kuburira abo bakomeje kwijandika mu bikorwa by'ubujura guhita babihagarika byihuse, kubera ko uzajya abikinisha wese azajya afatwa ashyikirizwe ubugenzacyaha RIB, kubera ko kwiba ngo si umwuga ahubwo n'icyaha kandi gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Dukomereze ku kinyamakuru Igihe Akadomo.com. Miss Jolly Mutesi yakebuye Bebe Cool wamushinje kumutuburira. Miss Mutesi Jolly yibukije umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool ko ari icyamamare atakabaye avuga ibyo abonye atabanje gukora ubushakashatsi cyangwa ngo ashaka amakuru mbere yo kuvuga ibintu bishobora kwangiza izina ry'uwavuga. Ibi Miss Jolly Mutesi yabigarutseho ubwo yasubizaga Bebe Cool wari umaze kumushinja kuba yarigeze kumutuburira yitwaje u Rwanda n'ikipe ya Arsenal. Abinyujije ku rukuta rwa X, Bebe Cool yagize ati uyu mugore Jolly Mutesi aba mu Bwongereza kandi akunda gukurikira imikino ya Arsenal. Yantekeye imitwe umwaka ushize yitwaje izina ry'u Rwanda n'ikipe ya Arsenal, none agarutse mu kindi gikorwa gikomeye ari gutegura. Ku rundi ruhande, Miss Jolly Mutesi mu kiganiro na Igihe ubwo yarabajijwe ibyabaye hagati ye na Bebe Cool yavuze ko atabizi, cyakora akeka ko yaba yaratekewe imitwe n'abantu bamwiyitirira ku rubuga rwa Facebook. Yagize ati sinzi ibyabaye, ariko wasanga hari abantu banyiyitirira ku rubuga rwa Facebook baba baramutekeye imitwe. Abajijwe niba yabaza icyo batekeyemo umutwe uyu muhanzi cyangwa niba yaba yigeze agerageza kumuvugisha, Jolly Mutesi yagize ati simbizi n'ukuri, gusa yakabaye amenya ko ari icyamamare. Ibi bimeze neza nk'ibiri mu butumwa Jolly Mutesi yageneye Bebe Cool abinyujije nawe ku rubuga rwa X. Yagize ati mbere na mbere mbabajwe no kumva ko watuburiwe n'umuntu wanyiyitiriye, ariko ubutaha ndabasaba kujya ubanza kugira ubushishozi no kugenzura amakuru neza mbere yo gushinja cyangwa kuvuga ibintu bishobora kwangiza izina ry'abandi. Yamwibukije ko nk'umuntu w'icyamamare akwiriye kuzirikana ko amagambo ye afite uburemere. Ati nk'umuntu uzwi cyane ukwiye kuba ubizi neza kandi ukitwara neza kurushaho, kubera ko amagambo yawe afite uburemere kandi ashobora kugira ingaruka ku buzima no ku cyubahiro cy'abandi.
Ku rundi ruhande Bebe Cool yateguje abamukurikira ko mu bihe biri imbere azava imuzi inkuru nyayo y'uko ibintu byagenze. Mu makuru arebana n'ubutabera, hari impinduka mu rubanza rwa Ingabire Victoire ndetse rushobora gushyirwa mu muhezo. Urukiko rukuru rwagaragaje ko impamvu Ingabire Victoire Umuhoza yatanze asaba ko iburanisha ku rubanza aregwamo n'ubushinjacyaha ritakomeza kubera ko akeneye guhabwa iminsi yo kuganira na bagenzi be bareganwa zitatuma urubanza ruhagarara, rwemeza ko ruzakomeza ariko hakabanza iburanisha ry'ibanze. Nubwo impamvu Ingabire yari yatanze urukiko rutazihaye agaciro, rwamuhaye amasaha make yo kuba yaganira na bagenzi be bareganwa muri dosiye imwe mu cyumba cy'iburanisha. Ni icyemezo urukiko rwafashe saa 7:06 rwerekana ko urubanza rugomba gukomeza ku wa gatatu tariki ya 17 Kamena 2026. Ingabire Victoire akurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabo ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa cengiza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Ni ibyaha bishingiye ku mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka ritemewe mu Rwanda rya Dalpha Umurinzi mu mwaka wa 2021, aho bahugurwaga n'abanyamahanga hifashishijwe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution cyanditswe n'umunya-Serbia Popovic. Abari bitabiriye amahugurwa bayobowe na Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa wayo nibo bareganwa na Ingabire Victoire. Ingabire yagaragarije urukiko ko akwiriye kubanza kwemererwa guhura na bagenzi be bareganwa kugira ngo abashe kwiregura. Yavuze ko impamvu ari uko ubushinjacyaha bumurega bimwe mu byaha bifitanye isano n'amahugurwa kandi atarayitabiriye, bityo akeneye kumenya ibyayabereyemo kugira ngo abashe kwisobanura. Perezida w'inteko iburanisha urubanza Ingabire Blaise yasobanuye ko ku itariki ya 17 Kamena 2026 urukiko ruzahera ku iburanisha ry'ibanze hagamijwe gusuzuma no kureba ibibazo byose bishobora gukoma mu nkokora imigendekere y'urubanza. Ingingo y'125 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha iteganya ko iyo ibona bikenewe inteko iburanisha imaze kubyumvikanaho na perezida w'urukiko ishobora kwemeza ko iburanisha ry'urubanza ryabanzirizwa n'iburanisha ry'ibanze hakagenwa igihe rizabera. Iyo ngingo inateganya ko iburanisha ry'ibanze ribera mu muhezo kandi urukiko rutanga umurongo w'ibiza kuganirwaho muri iryo buranisha ry'ibanze nyuma yo kubyumvikanaho n'ababuranyi. Mu gihe cy'iburanisha ry'ibanze urukiko rushobora gusuzuma ibijyanye n'iyakirwa ry'urubanza n'izindi nzitizi zishobora gutuma urubanza rudakomeza mu mizi cyangwa zikarukerereza. Bimwe mu byigwaho mu iburanisha ry'ibanze harimo kwemeza imyirondoro, abatangabuhamya, kwemeranya ku ngingo zigize urubanza, ibimenyetso bizishyigikira n'amategeko impande zombi zishingiraho kuri buri ngingo, kwemeranya ku ngengabihe y'uburyo urubanza ruzaburanishwa hashingiwe ku ngingo zigize urubanza, kwemeza igihe buri ruhande rusaba kuzakoresha mu gusobanura buri ngingo no kumva abatangabuhamya barwo, kubaza impande zombi igihe bumva urubanza mu mizi rukwiye gutangirira no kurangirira n'ibindi. Ingabire yari yabwiye urukiko ko afite imbogamizi zirimo kuba atabasha kuvugana n'umuryango uretse umugabo we kandi nawe arwaye, kuba atemerewe gusenga, kubona umuti w'amenyo na pomade yo kwisiga kandi bituma atiteguye neza kuburana. Yabwiye urukiko ko afite ikibazo mu bijyanye n'imbaraga z'umubiri, amarangamutima na roho, no kuvuga imyemerere. Ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko nta tegeko riteganya kuregwa agomba kubura ari uko abonanye n'abo bareganwa. Bwagaragaje kandi ko kubera imiterere ya dosiye abaregwa batahabwa uwo mwanya mu gihe bahabwa uburenganzira bwo kunganirwa no kuvugana n'abanyamategeko babo. Undi mushinjacyaha yabwiye urukiko ko Ingabire asangiye abunganizi na bagenzi be, bityo ibyo bateguye byajya bimugezwaho binyuze mu bunganizi, ariko Ingabire abitera utwatsi avuga ko nawe hari ibyo agomba kubaza no kumenya ku giti cye. Ingabire abajijwe n'umucamanza niba koko yumva ataburana atabanje kuvugana na bagenzi be, yahise agira ati birasaba ko mpura na bagenzi banjye bansobanurira ibyabereye mu mahugurwa, bityo ibyo bintu byakozwe bite, mu buhe buryo, mu ruhe rwego, menye uko ngomba kwiregura. Maître Gatera Gashabana yagaragaje ko uregwa akwiriye guhabwa amahirwe
ari gusaba kugira ngo ashobore gutegura urubanza yarezwe mu bwisanzure. Umucamanza yaje kuhambura ijambo akiri kuvuga, undi akomeza kuvuga agaragaza ko ubushinjacyaha buhabwa umwanya wisanzuye ariko bo ntibawuhabwe. Umucamanza yahise ategeka ko bandika ko Maître Gatera Gashabana asuzuguye urukiko bitewe n'amagambo yari yavuze. Maître Gatera Gashabana yahise asaba ko bakwemererwa iburanisha ry'ibanze rikazasuzumirwamo ibibazo byose bihari mbere y'uko ubushinjacyaha butangira gusobanura ibyo burega Ingabire. Ku bijyanye n'ibibazo Ingabire yagaragaje, urukiko rwagaragaje ko ibyo avuga nta gihamya cy'uko koko yimwe ubwo burenganzira kandi ko mu buryo bwo gukemura ikibazo niba gihari mu mikoranire n'inzego Ingabire yagejejeho ikibazo zirimo RCS ndetse na Minijust, usanga ibibazo byavuzwe bitahagarika iburanisha ry'urubanza. Ku bijyanye no kuvugana, umucamanza yatanze igice cya nyuma cya saa 7 n'igice kuba cyakoreshwa baganira kuri dosiye Ingabire Victoire. Yahise avuga ko igihe yaba hawe ari gito kandi katiteguye kuba yakwicarana nabo uyu munsi kubera ko hari dosiye zijyanye n'urubanza atarategura. Yasabye ko mu gihe baba batarangije kuvugana bakwemererwa iminsi 4 yari yasabye, ariko umucamanza amwibutsa ko iby'umuburanyi asabye urukiko byose atari ko abyemererwa. Biteganijwe ko urubanza ruzakomeza kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kamena 2026 aho rushobora gushyirwa mu muhezo kubera ko aricyo itegeko rivuga ku iburanisha ry'ibanze. Tukivuga kuri urwo rubanza kandi, umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Umubavu TV yasabye urukiko rukuru rwa Kigali kumurekura by'agateganyo kubera ikibazo cy'uburwayi n'ikizamini cy'isuzuma ry'ubuzima yasabye gukora ariko yabuze uko agikorerwa. Yagaragaje ko mu gihe ari muri gereza bimugora gukurikirana uburyo bwo kugera kwa muganga no kwivuza uko bikwiriye, bityo ko asaba ko yarekurwa by'agateganyo. Yabigarutseho kuri 16 Kamena 2026 kuko yanditse kwa 16 Gicurasi 2026 agaragaza ko amaze ukwezi yandikiye urukiko rukuru ruri kumuburanisha arusaba ko yarekurwa by'agateganyo. Yagaragaje ko icyo kizamini nagikorerwa bizanajyana n'imitazanywa mu gihe cy'iminsi 3, bityo akifuza ko yarekurwa by'agateganyo mu gihe iburanisha mu mizi ritaratangira. Uyu munyamakuru areganwa n'abandi bari abanyamuryango b'ishyaka ritemewe gukorera mu Rwanda rya Dalpha Umurinzi riyobowe na Ingabire Victoire Umuhoza. Abo bose batawe muri yombi mu mwaka wa 2021. Ubushinjacyaha bwavuze ko bari bamaze igihe kinini bakora amahugurwa y'uburyo n'inzira bazakoresha mu gukuraho ubutegetsi, guteza imvururu n'ibindi binyuranye. Bagombaga kwifashisha ubumenyi bakuye mu gitabo kivuga ku buryo bwo guhirika ubutegetsi udakoresheje intwaro bahugurwagaho. Nsengimana regwa n'ubushinjacyaha kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo no gutangaza amakuru y'ibihuha, bigakekwa ko yabikoze mu mwaka wa 2021. Ubwo yireguraga ku byo akurikiranyweho mu mwaka wa 2025, Nsengimana Theoneste yavuze ko ubushinjacyaha bumurega ibyaha byose kandi ko bwemera ko yabikoze ari umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ari kurenganywa bityo ko asaba ko yarenganurwa. Yavuze ko ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ubushinjacyaha bwifashishije itegeko rirebana no gukumira no guhana ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, bityo ko atakabaye abikurikiranyweho nk'umunyamategeko. Nubwo avuga ibyo ariko ingingo ya 39 y'iryo tegeko riteganya ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Ku cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu nama yahuje abarimo abayoboke ba Dalpha Umurinzi bacuraga umugambi wo guhirika ubutegetsi, bagaragaza ko bazifashisha Umubavu TV nk'ikinyamakuru cya Umubavu nk'umwe mu banyamakuru babo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuvurwa ari uburenganzira bw'umuntu ufunze, bityo ko atari ngombwa ko arekurwa by'agateganyo. Bwemeye kandi ko bugiye gukurikirana ikibazo Nsengimana yaba yaragize gituma atavurwa uko bikwiriye, ariko bwerekana ko icyo gufungurwa by'agateganyo kidakwiriye kubamo. Icyo cyemezo ku ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa ku ya 18 Kamena 2026 saa 5 za mu gitondo. Uru rubanza rwamaze guhuzwa n'urwa Ingabire Victoire watawe muri yombi muri 2025 bitewe n'uko yagarukwagaho cyane mu rubanza n'abaregwa. Biteganijwe ko nyuma y'iburanisha ry'ibanze ku rubanza rwa Ingabire, ubushinjacyaha buzasobanura imiterere n'ibimenyetso by'ibyaha bamurega
banavuge ku bwiregure bw'abandi bareganwa baburanye bahakana ibyaha bakurikiranyweho bunatange icyifuzo cyabwo. Ubushinjacyaha bugaragaza ko abaregwa bari bacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi, ari nayo mpamvu ayo mahugurwa yari yateguwe hagamijwe kungura ubumenyi abazawugiramo uruhare. Abaregwa bose bari bamaze kwiregura bahakana ibyaha, ariko ufatwa nk'umuhuzabikorwa w'uwo mugambi Sibomana Sylvain yari atararangiza ingingo zose z'ubwiregure. Biteganijwe ko mu iburanisha ritaha ubushinjacyaha buzatanga icyifuzo cyabwo n'abaregwa bakagira icyo bakivugaho mbere y'uko urubanza rupfundikirwa. Muri rusange ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bubarega kandi guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa cengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Tukivuga ku bijyanye n'ubutabera ariko hanze y'u Rwanda, umuraperi w'umunyamerika Sean Combs Diddy yagabanyirijwe igihe azamara muri gereza kubera ko itariki yari kuzafungurirwaho yigijwe imbere. Diddy yarakatiye igifungo cy'imyaka 4 n'amezi 2 muri gereza bihwanye n'amezi 50. Yakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano no gufata ku ngufu. Yari kuzarangiza igihano hagati ya 2028, ariko iki gihe kimaze kwigizwa imbere inshuro nyinshi. Bwa mbere iyi tariki yari yigijwe imbere ishyirwa ku itariki ya 4 Kamena 2028, irongera irimurwa ishyirwa ku itariki ya 25 Mata 2028, ubu yashyizwe ku ya 23 Gashyantare 2028. Yatawe muri yombi muri Nzeri 2024 hamwa n'ibyaha yashinjwaga muri Nyakanga 2025. Uyu muraperi yamaze ibyumweru 4 abiburana, ariko birangira abihamijwe n'inkiko. Umunyamategeko we yavuze ko igifungo ari kugikoresha neza agororoka. Yanavuze kandi ko Diddy abeshyerwa n'abavuga ko yafatiwe muri gereza ari kunywa ibiyobyabwenge. Ku ya 30 Ukwakira 2025, Diddy yakuwe muri gereza ya Metropolitan Detention Center iherereye mu mujyi wa New York, ajyanwa mu ya FCI iri New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamategeko be basabye ko yahindurirwa igereza afungiwemo ubu kubera ubuzima bubi bwaho no kuba haboneka ibiyobyabwenge, ariko biba iby'ubusa arahagumishwa. Muri Nigeria, igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cyabohoye Amina Abubakar, umugore wa General Major Rabe Abubakar wari warashimutiwe muri leta ya Katsina muri Gicurasi 2026. General Major Abubakar yapfiriye mu maboko y'abamushimuse mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru yatangajwe hagaragaza ko urupfu rwe rushobora kuba rwaratewe n'ibibazo by'ubuzima yagiriye aho yari yashimutiwe. Mu itangazo ryashyizwe hanze ku ya 15 Kamena 2026, igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko nyuma y'urupfu rwe hakurikiweho ibikorwa byo gushakisha no gutabara umugore we bashimutiwe hamwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria Samaria Uba yavuze ko ingabo zakomeje kugaba ibitero no gushyira igitutu kuri ba rushimusi kugeza ubwo bishoye mu basirikare babambura Amina Abubakar. Yagize ati ibikorwa bya gisirikare byakomeje gushyira igitutu ku bagizi ba nabi, ingabo zihura na ba rushimusi bituma Madame Abubakar atabarwa neza. Icyakora igisirikare cyavuze ko ba rushimusi barashe Abubakar mu gihe cyo gutabarwa mbere yo guhunga kubera ko ingabo zari zibegereye, ubu ari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare. Umukobwa wa General Major Abubakar Namina yemeje amakuru yo gutabarwa k'umubyeyi we abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ashimira Imana n'ingabo za Nigeria. Dusoze mbabwira ko Somaliland yafunguye ambasade i Yerusalemu nyuma y'uko Israel yemeye ubwigenge bwayo. Ibi bibaye hashize amezi 6. Israel kandi ibaye igihugu cya mbere cyemeye Somaliland nka leta yigenga. Ifungurwa ry'ambasade mu gace kiganjemo ibikorwa by'ikoranabuhanga ko muri Yerusalemu y'uburengerazuba ryabaye mu gihe perezida wa Somaliland Mohamed Abdullahi ari mu ruzinduko rw'akazi muri Israel. Mu nama yagiranye na perezida wa Somaliland, minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagarutse ku mubano w'ibihugu byombi. Ayo namwe mu makuru akomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hirya no hino, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ese wakoze subscribe niba utarayikora? Reka nkwibutse gukandaho kuri subscribe, kandaho nurangiza ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha, dusubire mu masaha ari imbere.